ningelipenda kusema ya kwamba tulipata ripoti ya mama mmoja ambaye anaishi katika kijiji cha Bosongo, ambaye alikuwa amepotea kwa boma yake. So tulipopata hiyo habari, sisi maafisa wa polisi na raia wale majirani ambao walikuwa hapo walitoka wakaanza kumtafuta mahali ambapo alikuwa anaishi na mume wake, na katika ile hali ya kutafuta na kuangalia walipata katika sehemu ya shamba kulikuwa na shimo ambalo limechimbwa, ambapo ilionyesha wazi kwamba kuna mtu ambaye ama kuna kitu ambaye ilikuwa imewekwa pale. So sisi maofisa wa polisi wali suspect kuwa yule mama anaweza kuwa alipata kuuawa na mwili yake kuzikwa mahali pale. Na hakika hivi sasa vile ninavyozungumza, tumepata kufufua mwili ambayo kulingana na uchunguzi wetu wa mwanzo inaonyesha kwamba inaweza kuwa ni mwili ya yule mama ambaye aliripotiwa kupotea. Kupitia uchunguzi wetu na ripoti ya daktari ambaye ataangalia ile mwili pale kwa hospitali, tutapata kuthibitisha kama kwa kweli ni mwili wake, na tukithibitisha pia katika uchunguzi wetu tutachunguza kujua ni katika hali gani ambapo yeye alizikwa pale, kama aliuawa. Yote hayo tutakuja kuyapata katika uchunguzi wetu ambayo tunafanya kwa kini. Abantu baminyokaniriga bugutira maumino no ari guruga bwatindikira toko mate yaje intuke sembone ga bakanyano bo mugambi no tuke twakabiro ka kwenda tate imami ne tocha kali kwerende na kinturende tutarama eri tutarama kende gionse ya tikatende toko mukani nduwe yane to weta bogeka ito dira para kubogeka ngomere chali sioyo oyo natanga ntikale teresini ka kurune ari kurworo ama tata liri ntukaliria basbate bra kwara kurusi meno mane ba mutu boira ka mama mina atindikira. Akaniambia umesikia habari? Nikamwambia hapana. Habari yenye nimesikia ni mama amepotea, lakini hawajaniambia kama amepatikana. Akaniambia mama yako amepatikana, ameuawa na amezikwa. Sasa nikajiuliza ni nani alikuwa anamfanyia hivyo? Kwa sababu hatukuwa isikia kama mama alikuwa na ugomvi na mtu yote, ni mtu mwenye alikuwa anapenda amani na alikuwa anapenda watu pia. Serikali yatokonyo botuki tomanye who is the first person kogenda kumanya gutubura umubiruria ngaki umugambi atogeto ikiagara na kaneta mangana yakoreki acha rigereri gumambi ikiano ena abana baboka banyene by that time bakanigu igo bare katika harakati yo gokoreki yo guchaka igekorekana ngo buchanja getemburi bwatakire gokorwegera umubiruria gusanda ko rusiwe otugutwe ochikoborega robosaiti ombo chigokoraki mbochi gotoka Mwancho muligereria na net kolindente okoretera mugano kuruchinse mo chia Lyanyamwamu ni gotoka ime ya Kiogoro ward ime constituency ya Nyaribari cha ime county ya Kisii. Aigante okoretera mugano bumo nginoyomo oyoba kago Kenya kwenye nabo igotinde kwa no mugako yo mukagire kuba omwanchi oye chinse mo chia Mwembe. Abantu abangi bali bare sense mo imetandao babiri bakore story yiga amubasukano yigo kolekana tali chinse mo chia Mwembe sege kore kiale tubutukano sana ime ya Gusii. Nonde ko lyarera senka yae yo mongino yiga asaso gete buoye yego tokaga chinse mo chia Lyanyamwamu. Mwaka ni gasiritu miaka ya kare miaka ya 2000 2003 gagwe family ngo chiriko twereza mange zaidi gabweta abana batano bamura babere naba nyaruka batatu ndese family yabo gaiga yakara tuchikonya rumu mroe umutangi elia twerese story ya ngina ngaki anyoreta mangana yiga na boigo
ngitambukira kibatete gukora nabo igonki bamanyete igoro ye story yiga bakiri kwa nabantu bandi be family abarega igasobwa bere zaidi musubati mwabo mwana wae wale nabamate no barega iga abutuchi gukora chinkwana barweri komanya amugano bo mungina ngakibanya bateringane nabo igo ndia matangale nabo konyi bondi bonse bali baragani ochasimura abantu bali motoligirete nabo igo mototegerete eri muba munyale ko konyi family makina itinkoro kwatika tukwane ne family karibu sana sandia salibaga ana abayo ari ndimbe yamana so kakaga yakomanya igoro ya mamu nasirete na bango bagingo baresera samalita ngakyo Lisbon nyambati umali bifon Lisbon nyambati umali alright totepe ngo Lisbon igoro yenkai no igoro ye family no ase kuro ogokina goche mucho ino abayiboli bago alafu tumaga so story ya mamu mi tata na bete ko sirase myake emwaiwa tugatigara na mama kaga kaba kurwanira abana ba minto mama anya gakora uburemi akubaire school ko basoma bana mama yemwe na muro kito isaranste ga kinyombe kiga mwana riri matari riri uro mwamuro minto yo kombati yo kabere mama tauni gabuna bwatanga karumu gari nkwano nyakurusi nyansiringi 200 na gakora ni biashara bindo somere bana ba minto bakombati chumage bone kireteli tukeli momo swati ya muko ngakire simchisi chamarwa atipani mama mino bwaire be mama mino no ari kaga ya mama te yo kaga singa umata atibandanya kuibese chimitienye bere iga se chombe chiga mubwate esa kalenti ya kwa kurusi tanya kuibese chi mitienye bere ngaratingo kira igango mugakuru mwana ngende bakasindugu yani mwesimi mote yuma tumuswati naro ngakire bali tauni ati mama tanya kuichibesa imitinye bere akamboli ngaye nambe yere ngamatera ri nambe ri gabwire 07 igakora na 10 onyake endugu yana babwate simi na gwakatara giti muswati ko mate mama minutanya kuichibesa chimitinye bere kuruga muna twamate na mate bigo oyibona motenyi kiyo no rori eli to kwane tene cyanga cyumapiri tukele musbati ye karagite simi era cyumapiri amotenyi oyo oyo iga wono ino motenyi 10 limo igo wono tanya kuibesa cyumutenyi 10 no motenyi kyanda metinyi bere twate tanya kuibesa metinyi bere okay muno musbati yatebe te kurusimi ndugu yana wono dendo koro ngo to gutumoka mabo chubuki mokale to kalendoki to tirimboka uchimate to anda turara alisame to sinakala tendoki narororo amane bogakia iribugakia muswati nadaka irora kongakiresi mwajite mukamanya simamo minakala tendoki asali ngamotebyaya ndora manya asali akambuli ngo chamuli ngamotebye ngo chatuli nani ngaire na sindugu yani ngamoteye mati nando muswati uli ngakiresi miati oyo linako ati namba naya kwesa nando ngakiresi myo kontebi ati ngo genda tuli pami no ndene njo ngakire ategendo je sibi tokore ndu kitone kama tetini go sibi toko je ngo tiganya chiangali ka totirimbo tukoimuka ni ndugu yani kanda baka tukaika mwembe iga tuka mwembe akande ya sinara korari nda kabaruo mwe ndugu yani tigara report yororo egere inchaga ntika mwembe gere ngende nyakuligeli mama sakale tenduki asali go senwali ngaimuka mane njenga mategenda yo report naboko ngakire simi ndara ikoro ndara ligeli senwali ngaika mane muchio ya mono lense muigo koni amarumu na gaiga na sameto na nyombi mwane ga kabwata tingwane tinyamba ntabungo merite isiko ngachikana lyo nganyoma nyore gite kingeira neri kya mabati kebekire nyororo ngetio koboko ngabicholie nyororo kiri kebulti kya bekire ngo swaga abu nganyoro mugako uyu nwari getiche kono agasaine kwa chinye ngomo kwa timo kwa ntina kabongo mukwa ndi atambe na kibwa kiro mugaka wakirebi mama ngo sinyara lya ndete kukwana ne ate mama tina mama minu tina kamara nyanya mutinya yo nyana yani ya mo itire ntanya kamara amate bitukwa mara sasa gasoka munanga soka kuru gite kimega ngaika abantu bali balengesa basubati babiri bamanya komboli enga kimuga ko ya gatebi kwa mana mama na gachire ndinde kerengwa nyanta unama nara itero nara mukwani magi tauni yakuruku
Na kimuga ko yagote. Ate tanya kamara mutinya yam. Paswati bante ya buno bolimu. Tiga ate ke mane sabe ke mamu mino muga ko ina rumati mamu mina. Iga ko bisa. Oh, ingo bate bani to mo kara ikara inchuang ko chake. Ngarali baba linde bante versa banta balinde bichira banka usikira wi. Toko sukana paswati abukando. Bagwan sati ya poni. Bakoru mane. Nando mongino yo mona kare torro orocho bosaiti esi mamu mina kare tu. Mamu mina muita mutinde. Mongino bana ayi toko kora ayo ko genda. Tuira na sare. Lakini to wakire simi oli sibuto kwan. Abona bang na bagote. Paswati ababer. Okay. Wate sasa. Ono ngake sabu kireti titimbuati na kingo korangere sa pamino mi. Wate abati kaminyo kali mwembe, mate kali chali sinaro konya makara, mba manyete. Na omongwa naru kurupeni naru kura sambeli nyane kwerinde. Nganda ngate chali. Mate na ikire rugali. Konyora nere tire chali siyo bon. Chali ambuli kwa manyi changu chiao. Ngawate itinda bamanyingara minyoka so ya maminyi. Ngamwesa andebi ira na tauni somos bati kurupa unsane ra mais mamu mina. Ngaira na tauni nganya paunso tai. Bono ocha kuikira bono gabo ngaikira gabo bono kote chali sita kuiguta ta kwenda ke ko ngomweresa swati mbali gaba kontebiga isimie gako. Ngate chali swane ntoto kori nande simine re munanyi bwate. Ate chali swati gabo kanyane mugano ngasene kumweresa. Turategerera. Tukanyebe ko goto ategerera igwi alisima mina bekire. Asa ko record to sinando ko bakire. Inje timba tinde ko titina ubanga akirite. Na ubuka banyene banga akirite tina bwate girite. Ibona muri na Charles. Yes na Charles yo. Charles yo ko tegerera na incha monere. Atiya igwi upani. Ba ko boli bona baswati bali bagite simingali sibu tindali kukwana. Bona ba ko boli mongino. Baswati bakagoro mongino yo maro. Mongino yo kwara sa inje na roche. Botukendo ke kole mutma se marwa tindike tukose lakini era to magino nindo chaba bantu bandi bakumubuguli bakubuguli mongino yiko chia umwe lakini mwe takere mwana makalento ke asa yara tuburuwaro muri sina marwa tindike ta usingento ono ko kiraga ngate Charles intora ti intoko tegere intutuek nande ngereli simie nero kaminyo kabaka sipeni oyo sambeli nero kamatega tegere rigwento kirigai penyo ko tegere nero ko tegere ati upani abaswati waliona baganza ko kwana ati pani ese wategerere ba te bati mojanga gali sabe ki no mojanga tipate tiko gendra kutubor ngayore ngabate ya ngate tiro gaigandi binyoka bwango yo mako ko esiri atwa akoro kia sayo ngamate sasa unaigu ure bototegerete na penyo yo nera gotegera okora ba kubutolesi esi bante inchu bwango ate sasa ate penyo ri ento kora ga kia so kwanja kwa kora ndo kieke totire na ga kinje sior torregere bakore ndo kieke batoro kia sayo osemos bati yuna toro kia sayo ante bigari ndo ko ndorre torase goito boni ndo to kora ni kiga mino ngayar ngamate ya ko banda bwati kire titi tigangwe namba mwakere sim agakira mino minde sim ngamwe namba agakira mine sim mino kontebi ngomwerese u mino baswati mbali gabateba mame koro kana mane na bagaitire ngayoro ta ko minyoka bwango lende liwo gwacho sabali bagalende gabso kali gasio mino goje ikamwembe to komera na manera to wanza kosoka neli basuba elitoko soka nero tugete tukarumwembe tugete nje yakatetiro gutira itoko tira tukagenda tokomera omugako yunjira oyina bole tibano muite na komotindeka tokomomera njira nero no achira agase ni gutira bukatetiro utire kwanya ni chingeni lakini korokana igalinge kurupo kurende mate aka obisi ngale mate gauga komugambi korokana nwalinge kuru togo pamino komboli akimugaka mbi byano ngai ngakitwa taka ngai mama tiaya akitina kamana twana nyomba toko ningenda nyomba mbai golere marole togo tira igali tukire kone yigo soiga tukomera basbati ubabere basbati na baraba kwanza tiya bana bangai mama ngao mubegete togo gasa naliuka gutira togo ngano magwanza kugole nyomba ere ya mama lakini batara amenyororo ya gachirwenyi nere kanyore yiba amenyete yalingi kurumage erero kogorero mwana yo minto nyomba no tuli na basbati bali mwana minto mochanga mo yina imori to mugako yo mochanga nyomba kora taite kuchwatire nyombe mwana minto guswa nyomba akaigo na incho ngomanya gote ya basbati abu ngai bono ngai ga mochanga lendo ring ate ya bono kaka sini ko cheki nyomba na ngitiganda aranya ko cheki isiko ga igasina le cho ya lenge
eremire esogeta amache iga no asibete sese bono nga amagoma nari ngoro ngansa kubunga bungia amagoma ayu ngore ndukieke egere ndigere ligosini nsega bwa kamutinde getere ndigosinyo muchanga naro kaningo nyaruto uchiga bono nguga seni kubungia nabaswati bali mpaka seni gukura ati ya tigabatebi asa inga tubarororo akego pamino minto toko sokanera kumba asa sina gutubura mama amutinde gete kare mbura yaturire bakasa yo akorendoki bono rira bali omire bono ganu asibete segero monsta akorendoki taikang ngatebia abantu baringiga bwaki nganjiri tikandosie kwende bikotonso yeke simeke mendare echo yeme ose no akalinse ose no abi ati atobasa gusoinsa saina atambe kanga macha muretirigo no mwako yote ya bona abantu bagungani bali bangega tukaimuka ati abaswati bali bani ndomakora niki gatoko gendana na inu ama no mugako tukamate asieke nyumba amane tukanda baka tukaikabu mugambi n'abasubati abo no mugako uyu tukabu mugambi atiri ni gesieri basofa muramanya kende muramanya bono twachire bono nere tuikiroro turamanya gusima mano gabulinde bono gabuna twatubulita sali bono alisa mutinde tasali ara kongune sese no akore ndo asibitense mbaka magoma na bonsi yarete ko chiero bako igorosoro bako gikanda okay nindugu yane aro chekiri nyumba tukatebana baka twende no mugako n'abasubati abo mugambi tulipoti tukabu mugambi basubati bali bago isaranse barana no mugako ino isaranse ta to nero isaranse abwensemo kimugako isaranse abwensemo mugambi nabatiri negesieli nyonye obisi yae mwesa kuri kirantu sweti ororo ngesili atirini wete sati ndabu no murabu mugambi ko makoboli mbiyamona nakimwaga nikugani kuino agataye mugambi mama na bulete igana gani nakire twachire ga kuripoti oye kubuli bali numbara bibaliga basubati bali bagoteba yaya abana bamagi no mwana oponi ntumo maete igatwachire umugako yate ubusaiti asabe gite mama umwabo mugambi amaye gote yabasubati baliga babiri inwe kororoka ne mutinde temuka karuga igagenda basubati abo maete bakaigwere bagasoka lakini chali bagasini gwakeli ogina ki ya yengi magota seli ati tutinde tutaito kurubo saiti asima umwabo mwana yabekire mu community yo mama gatena ki aba babwane tuba kwanza baba bo yunyane iboko barako kubuli ya yalinde ngimoko bakere kibata kitoto beru busaiti swati bali bakagenda no tuli nango yane kanyorango yane ruikire gabo mwabo mama na mokoyone mokoyone tunyo mereterende muswati ngaga bakagenda kubuli mugambo na rindi gaki kwa batei bagenda inturende chibu kitoko genda nalyo akubuli polisi kanyamwa report ya ntura report polisi yana polisi muri report bono tokwimuka nango yane ni ndugu yane ni abantu fo pakoro tukapo mwako mukamutigari mugaka bali bona gisi baraba atikiri batebi ugenda bachiri mwako oli bako yitete mama baseli kubachiri basera tuna bangine bali baraba baseli kubachiri okay tuka polisi toko report mama munasirete gocha igatwachire gatoripoti twikire bo mugambi ate tochi gatoripoti ate baya baguturikira opi bagukura baguteswe rumwe karumu ngari kare bako opi gasi mokurikira opi rumu gitenerere side togo swar tote toisaransa gabo tole foiga no musigari no alinge gabo kali uboli ogutoboli naki doberese yuigwe twate tuswe rumwe yega kanyora twali kiruopi tukweresere gero kare ndukike tomali chi mato ulia kaimuka kurugero kuri musigari ya kare ndukike akagenda emburero igansa gutu emburi gatu tukachikuganya karengi wana twakanyerege kaiga uroche nandi tayo go chalende liliate ngo chali akitaga kora tukateba ni bono tikatoka wirana aso mugambi tomatebi twali potiri tukaenda baka aso mugambi tukanyora nwali ate karibu swa bana tukanje tukaswalinde tukaswaga bukanyora se litangane tara teito sworo tukaswalinda abulinde toisaranse atotegerera manganaito mugambi ko boli mwaikire toikire ntwali potiri twairuopi gatwirenda asore musiga naro takere gutwali chibu takale tigento kieke tachiti gocha lakini twarte gatocha bwanga asore tukuripoti ya twali potiri mugambi amago totebi bone ntomogo kora imoko genda inunga mambi boche bokie moche nyanya ko chisaine lakini mocha ge mwende police mate mwa guri chibu agere uchunguzi akale ndo kieke yansire gabwe gendere
sawa tugacoka na Mokoyone na ngo ya no mama tukubakoba tukubakiramu baraba kali ne gari ango yana kanda ngasoma mama na Mokoyone era kanda soba ngo na tire nera kaira no jikonate tukaira na ni ndugu yane tugasene nyakubura niga igatoko genda na ndiso mugakuririmo tumwebero sinate isi mama buriari ndugu yana manya konte ibone ntokora nikiga no ndige to ngamoteina batoko enda sitati no akambo no tole namba ya masimba ye chango chiri chitu no akachite gose kamate ya timbu ati to kwenda spenati oli rugari oli to kwa nena baratu wale enambe to kwenda to ikororo peni ito kumubuli peni no twali namba ya masimba gake to kwa jitura manya mama uyo sinu akali penati yo gutwe namba yo mugako yo mu masimbo yo rango ya no mumuro mwabatata bwe nyombende ugo tuwe namba yo kaba mutecha tiyaba mutecha nanda keigo okateba tigamba ya mukae agato ya mukae ya to ya mukae pamino gwakero musu ati mukae ere gaswa aboli ya aro njeno mwana spora kurunyauta no tolense mwembe nali ngegendo twagani kuro mama munya gochaga buno ale olia mukani ama mino tanya gocha peni ama gateba ati peni yo yubano toire nambo yo lese kirandi akai gato tebi naki omaete muna mbegete chibutiga abantu baminyokaniriga bugotira maumi no ari guruga bwatindikira nona no nyanje kana bikire chibuti ngalenduki ngende bure ibana gasi ko nyiri ibana buna mura go abantu bado ngumyoka bali bana kuchimo chiri wano mateka getole mwembe para mate wano oyo gototebi akapara ngali kana chitega ali rugo kansali mwembe kakabwata kisamaliana kakabwata ku mwembe kwenda bakwaso kisamaliana Black House okay ai toko mate ya intuke sembone gaba kanyono bo mugambi no tuke twa kwabiro ka kwenda tate imame ne tocha kali kwerende na kinturende tutarama eli tutarama kende gionzi ya tikatoende toko mukani nduwe yane to weta bogeka akapara kuna intobogeka tuchiko sokoro Itu tira para kubogeka ngomere chali si oyo natanga ntukale teresini ka kurune ari kurworo ama tata liri ntukali ya basbate bra kwa kurusi meno mane ba mutu boira ka ma mina atindekire toi mukire ndugo yani lyo katagenda bugeka tumira abantu no baikire toi kegari tumira basigari baikirororo mugakori no are ba muisaransiriinse ndake goli na guchigora asenari bagachite go bostiase ko sindi nyomba cyangwa achikatiro cinjira ko chigoro abantu bali bakure ayo no mwana we mutika kale ntuki aita ndaro bagantika ngeta linde kuchabura abantu nabaikire gaiga nendugo yani tugaika tukanya no mugakori saransiri mugambi yo ngoto taitoche mambi bado nande kumba tumeta abantu no bakale kumutubororo kama ita gutunga ina toche mambi ose badete kumurusi ororo baire batute bana rene tokoligeli gabo mugako ina baisaransiri ororo togoika tokoligeli mama njengaira muna negetamba atubire kirabu kumbe igatindike tutabegeti yangende yonsi omerira matosi ora matosi yale marabu akoroka no kure negetamba atubire kini tali getamba kole kwende bago tuteibono gago nyagocha ochinsa mugakoyu akireta guture kumotuga awa turige tomotu ako atari gukwana aturige tomotu kuchinsa nabwatari solire ngenge bali mwamurochi bakoimukia basigari bakoimukia mugakuri bakogenda ne bakonda bakomugacha bono kera baira bagacho mugakoyu basigari bono bagukura nsigabo no mugambi ukumbuli liswali amboleti okobali nalingi bwango noburu kombuli ati bono uturuche serikali yagendere tuchunguzi biyalinde bana nabate muchie mugende bana likwali ngumuliki kwa manyora amatebi yambi yamono soko manyora linde mugambi ukubuli ayo kombuli mugambi manyene ati bona kera kwa kura linde kwa manyora ngate yaje timanyoreti na kiyakara gendo kieke bona nje bangu bwana bugase gwaka kumbu mugambi oyo liriago tutebi togende toje mambi gatumita ntu bakali gotindo kora mama atunga inete bono gabuga kirege kabutu gakachinsa mbugase ni kunyakogoro abantu bamintulinde bagagenda gwakiruchi simina bali banya goika bakominyokaga iga cyandi cyane andi yo gocha ikaba marago bapi asigari bate bane ndamo kole mo kwenda ka moche mambi mubero oyo mache kuyi kumambi yo mache utindo kurumambi komoroche mubere yo mubero ikole gabo ngate yo ngate yo basigari bali ndamo kone kigatinko genda katuchikuraroro na mama gatindekire igatoka bere naino bakabuki babuta abuna basigari abo mwisoye
baka yo makanda kabike to chumor kachi sagitega atigete to chumor baka te bono mate sunte kya beira sa na kimono moro to korta nyore chita kada para man gomiranti yana sibal para mate yanti basa bire taya neta kire be kwaso mo biro na kita okor andi ate to ande tugul egora banirin sa buen semo to kaso ranti yana kagule tai tiri bibiti tiagule tai ya tiri bibiti ne yego chachu to kunyebeka gali morero igagule ndo bwire to kunyebeka gali ake go korati ya wate morero isaini tayo kamu neli kwanza kokora ndo kulima sigali bali bakomboli asita yora nyore gaiga basani basabe nyonye nestima batokonya abataitigantem katambo koro bagaru mwako kwa mana gamba gitita kanjira kubona wansira ga basi gitegera abantu banya kokora ndo banya guswa goche katambuka senyo nyombe ye koni ga bwense mama ru estima neror na mama kwa mane jirani rene sabo abusa menyete ngorangiri ron kubule manyane ngayale gai mwaka nyano ko tenwa ndina kiwata itoko amatega ke suwanjo kwa na toko nye steam tayiri gai akali ndike yalimi akambo no bwate kero ngamatenge kubura no bwato murande chitaike chibona twatambukire tolinje amone kazi nyane mumura bwandiyo yana monene ngabate ya kero nge kubura na kwena murande to kubura mwaka yande bani to korane ke kato kwana noyo nabonda twaro murande ndara nyori na gendo nyakuri ke kero amate sasa wa inu genda lindi kaki wanjiro to konye steam bakanda nera kuri ke murande asoka par te yandi ane ayo nyosio chire no mga kuri kwende twasabire steam yaro twanjire umurande ne kero bune ke karete ndo ketakire akaigo kasi ni yano gocha ontebi ya twanyori romora umurande kone ndo ketakire to kurane kero ure kero kabeka gabu to kwenda to wekera bwe kamachi gwikirange nusu mama tindikire muna bana teba maugali nsali muino gali murando yo kamachi gwikire nusu asigali bali bakamboli to gwikaba kali muino to yore ngo mantu isana bakwike gali bote ya bana sikira bwe kya mulikire bagikire gali sitate te bagutuma nansi gabwe birogo ati bakubuli musigali amati astai yansi gata tumati asiga ura sabi birogo boko na bwe sabire tekero birogo bikore to bibere bago isaranza njengo isaranza sabu asiba asibali tokabuta bakabugaki ya ikabutuko anga sa sita iga sa 8 basigali bandi bakachenju bali kere baro sete bakaenda bandi bakachenju tokabuta na basigali abo ukakimambi kera bwakimambi tukaganya lende osema mango chali ko tindo kurwa sa tindikire bachieti gocha ona lende gacha kamu ati ya bona nandi torera nango police torali motora abona kingi batari gocha kumutindo kolera ebona bwakire twakanyerere bwakire tukuimuka nandi baka polisi anga abantu nyonyi komiga tuka polisi nakirende motara mo kwirenda tara kali kwenda lende motara igocha gutindo kora lende mama lende ati ya basigali bakarata bandi bali Kisumu batakire gocha ento mo kora inugenda more merali teuka sasta iga sasa batara kora ndike atara tindo koru nuiran mati nandi to mogendai toirana go chior okay tukaira na itu bakor tukaganyira bakatumia gali tapo Kevin ono ilibona boligere tiko naro go chikoiro chitage to bute tor abantu bali ne bacha kumutindo kora bagacha bakuru tapo Kevin yeyo tibaika agaso bagacha bago ikor enjengo babwati to go ikor bakole to bukumi bakole malima dibali malima bakongusa linde batebe na rwa atwato mutubiye twakaga bwata buye bagubwata ayo maji kubwata iga akoboke kubichogete pisangoli esikolira lindi kororo kana pe atineli mwamu senkiango ne chinyama chioka bakalete pagi bakaterekere pagi lyangane mbere yuma usiba baza mutindegete bakamubeka ndibamubeka bakabekera igoro chinyama njire chinde bachorete bakubika chipoxime chirende cha butabuto to box bobere bakumubeka bakubunge pagi yo mwamu nesibu njeliringa iteni noto gasokera kuchama abantu bale gasokera lyo kororo n'abantu abandi che mwendo gwe yani kuchimati ga buli kono twaterine nere bageteri mubira sayuwa bachonjuka noro iga keo nalirandi kurusa bakete simi kamya kurumate yamya kurumate bakubeka mama ime nanjenga swerandi kuruse yumi n'abandi ndeba nindugu yani bagutubwati kurumane chipigipigi necyandi cyane togoika bakapo mocheli bamubeka mocheli
bakamubeka igitanda iguru ni pageri ateba tete kumukora postmortem ateba nyuma batara tete postmortem bakara mutike igitanda bamaguria abana bamino bali bandi baliga nande bandi mbaroro bagandangeli inje ngarangeli ndugu yane narangeli ndugu yane na mwisbati minto tayoga iganaumi bagateba bakatuba pima mate agara chiko karutiene bagatobekere kwende bagakambekere kwende ntangani muno agapima gacheki ya kabire bagapima mu muruminto bagapima ni sister yani bagakune kabakora into keke bakagenda bakamenya tote ibone ntomokora ni keke ndina rate ni mega aligerie mu biro matonya kora postmortem ate ya tingo nyara gasoka bakantiri nenche ndigereri endo gune ya nera ate nenche bakatingo terina nenche baka yani nenche bakantiri ngore into keke ndigereri ni sister ya nera kana ne bakakora into keke baka nera ten naligere aligereri sasa abona basige to murango una baigoro mu pageriga sister ya neri yachikurire gansa kukura agasoke gwakana tugatigana ni ndugu yane ga bakabwata bakareti akso bakamona chomo tuga around bakakuno lige sande kya bongo bakamurusia bongo amurusia bongo bakakura ne chinjara bakamurusa chinjara iga bakarusa bakonya kugache bintebire banye kuibeka kando kaibeka kando nimbate kebande kera basabete ngo kumbeka mwacha limbate kibande kiane bakandikire kwendelia mocheli pante yule ndi kwende ite basagusira nari cha kumurusi mocheli batanganye ndugu yani ngamate bwateka gacha aira ni kibande kiane muguko ansira abana batebi entabana mokora gamoko genda mocho makale mo ndoje toba machibu moko genda lakini ndoje toba machibu na be story ane yanga naigo lakini ngote yambi yamono aso chagaki komanyangi kialengi bia mono tobwatesi simbarati gaki tobwatesi mwe gaba na yito ababa manyanya gali mate mwasi moto bwatesi abusma metena yore mukansera bororo na muntu mwesi mwe to warita tobwatesi timbwati yara mange ngoira nilimbia mono gaki moto bwatesi kwa mana so muchoyo konyara ngoyo nane mona mama kore tupus monta mweyo neta keira chibesa ndoje chitatoke agara chiko waka nichi besa postmortem na mocho ni sanduki ngo basaba motokonya gakitimbwati ya mange mbia mono nande kalibuka yamona nande mbia mono soko sange story yawe story yobo kumsa mwancho muligereri nabo igo motegereri ono mugano mokong twara korire megano lakini oyo no mugano mokong sana maboli ngonya koiboli igoro yo mugambi oyo okora mungana makongu ainge bunaega just imagine no mugambi oiro bugambi otete yabana inchi lakini okuirania abana ba sireri ngina barorire ngina back and forth inchira bunega family gani bwato bokongu mo muroi go eresira mungana nda mange sana kuchitori kobeke namba oyo rata ko ba support igaiga igoro ya mungana yemipango ya mocheri nake nebintu binde abo iga bagambi abaiga kwandiro ndibwensi mugambi orata go support family yo mugambi monyenye simbarati mu women rep mu MP Zaire Janda abo igo mu MCA we Okiogoro Ward Walter abo mugo so amukonye family yesenchira yo boikera bono liso linde ko kuboli umuga koyo ayenkwa mu mayete ngaki obwamate na mamu mino bwalinge no muga koyo iga nchetingo manya yani tingo manya mama litanga ni pi ndira chitaka igu mubere bobe achanga igu ngwa kurusi miati ne nyaruka ya mindati mama na gweto mubere bobe kwanya kwenda ichi kamara amote ya tiranya kagenda uboli ngayale ntawuni amenyete ucha mwemberu gai katawuni na ina chite kumanya sayo kumbe ngaira ne arabi komenya tororo kumbe bamete no mugako inara chiranga ngata tororo yango baumerega na kerengo genda na chikolige linde mama nyone kerengo town kugura nyangende amongo tete nara bagera nara kwani nyonye mama nara na kya kaletende na kya bogete akiri bone si bone gamana mama chite guitunga kiyari ntambe kwa mana mama kera chite gali tukoli moiso metenyi yari bono mutinyi otatiga bone yebere ngo chakotebi kurwa uma go mutinyi na chita kambuli mwana ne kibande kyane gyansire iri no twale photocopy ya nong
yeke bande nchiko bwatera ebintu biro bikoli kwati byo buraka ngakoli kunni gasoma na nyomba gabo ituke na tarale tiga iga mwaya na re yege ne chiko ne nyombe itarale tiga iga amane ngabwata ngarusie photocopy gali ngali ngache ki photocopy chiaye nchira toete umwana uri anchiko bwateri goyore school eke bande egera machi kuchire university rende ka chikukolere school ngabwata tina kora kiti kamweke photocopy mama kaenda igo bakabona Chintunde chigesa tukwa chiroro. Ngokwana kwa ngene mwako. Jedira kwana mugako. Nari ngo ikaiga nomera mama twakwana nena korento. Na iran. Ago tetie mugako iningo. Tante abiti nari ngo nyara kumuburi nyanye mali etati ningo. Njira ngo momera nere isiko iga ba gose hazingino mugako iko se nyomba se nisiko. Di mama ko ngara likero. Namate ati ngo isaranse nje naje kora korento. Kora korona kiboget. Kwa bana abutali oitali tata montora nyara go isaransa ruganya nyani ndagira tiro sali wuli. Na kwa na mama na ko ramate jigo cha tukwane na nya kimbata nyansiri kimerongewer na mwana mate mama kina kali ko na gen. Pasipati yawe gaba ko ete information igoro yo korre gintu kia kole kan mungu achito kwa na barabu baadaye. Tingira ne tiria kabiri ko kwa na barabu ntu achiete kareba ikerite bono mami ya bikirimo chilindurangi na serikali moisa ntu achete tukaboye. Oyo mo ikuruchirandi oyo ba oyo leko tebeke mane ese nyombe yure ndese nyombe yure ya me mama karusiria besa tukamoya mongino itukanere bakasidi no musubati ndo yo mo yo ngakirito yesim bagako bagabo mongino yaka tugatebona ino ndoma koronero nero mongino yaka tigara ime tugatebona ino soka isiko ke akai tugasoka isiko mongino ria kare so mane bwa mama muna roche muna aba ntauba mutindegete anda murambali bale ngo babere tali muntu yubiyeka akaira sagakura no muswati yo nde nere tukarangirwa na twanzi tukasoima nera ka boligo ano lia so kwara saigu asaba iga kaira sa tukamanya na bwa marieta kwa bane serikali yate tikumanya akaira sa marieta muswati yo ndo kabere nena baere sto bomane mugako inero kalete nduki mwako inere ubwante kurubo man munaite tomo no yo tukakuwa nabo ari twate soeru mwende twasoeru mwende ya city ga no soka go ruguru tukasororo tuka yo musigali yo turangiriti wate kwende kineke akaira sori onero mwana yo monene orinero yo kabiru kumubwati no yo nango yane no alenge na mokoyo no kare sakakura rata teisa sawa igana takambali geli keni ngalende bamanya na amanyire gombia ma ngiba ko eresa ga ngiba eresa pasipati yabo mate gali wane bangurangiru kando bangurangiru kando kono to nyaro kumanya in personal mora kwana na barabu bono gali to city gali kurangiru kando kando no korro mwako yekeni kende ngire kwa maite gore mwako komanya mugako chintunde chiga chisatu kwa chito kando no kumamanya yekeni no kumuligeli twekeni gono kumuligeli go kwa mate na gutwara subuli yo kwanza kumukwana usengase ko mwatendi kwa mate tata kende kia onge kwa maite gore mwako dai okay byamono anande pole sana bono so muntu kuligeretia se kamereri so yo kotegerete chinse chiga bosa bakwago buna ye mumura bo mongino ya monene gonkyo ko bosa bakwane ena ngusaba nona tebati asimi waito sairi chanda aswana neme muno kwendo onyali bali chache na walita mwesimi waito kyo wodi asimbarati muswana neme motokonya kurusi mama chalichiba chiricha post montam ne sanduki nanye gali ramurete arafu ababandi balimi barabagende rororo kura berororo tolete mama kwa mana mubiruri usaligete tumutindeke gatumanya kubwati ibinda so gwanja queen pole sana namba neri ormura twale abantu batuligereti barata gochangana barabu muchango bo gochase ase family asiga abwe namba nabongo bayindugu yani okay ndugu yani kwa maana ege ntunda bari namba yindugu yani yes kiteka chinyinga nabonyorane ne kisubuli egere ne rurambu ate simba yindugu yani oyu mokali kwende yo yoratuma so gwanja kwini na moko mubikire namba ina bango bate tatebye namba yere 07 toro 36 23 53 irolere 07 toro 36
23 53 ana bangonye irorera igere 07 toro 36 23 53 Marieta kia kuruku. Marieta ya kuruku na Paminasi Omari. Paminasi Omari. Ya mwana nande Paul ndugu asayo mwabere gugwetera buna especially ya muromo nene nande asayo kuiroleire gwikira bono ya. Anyi site gande kubale. Ya mwana asante asogo cha nande karibuka. Bado nyane lituko mama kwa ni kimuraga na mogo chagaki. Okay. Oncho muligererie namungana mange mumuro ya berga kwana ayo gukumia usisikuize bintu bigakoreka na bire binge sometimes umuntu go imagine baga wakumia anete muswati mwabo nere ugikwana na into ere na maete ake iguru mugako tigatomurete nere aratweresa inki amaete iguru mugako igana boigo nere story inga kyanyorete tugenda ndare. Karibu sana. Asante. Ngaki kurukwa. Kwa majina anaitwa Margaret Nyamoito Omari. Yes, Magi. Wewe unajua nini juu ya kifo ya mama yako? Ama wewe ni nani kwa hii familia? Mimi ni mtoto mdogo wa marehemu Zipora. Kifo cha mamangu kilinipata tu ghafla. Sikukuwa na expect. So nilikuwa kazi. Nilikuwa nimeenda kutafuta pesa kidogo. Juu tulikuwa tumeongea na mama na nilikuwa nimeshamaliza shule. Nilikuwa ni join nifanye course kidogo yenye inaweza nisaidia hapo baadaye. Okay. So pia mimi nikaenda kutafuta huko na mama nikamwacha nyumbani akifanya side hustle yake ya kuuza mboga na njugu ili apate ile pesa kidogo tuunganishe next year niweze kujoin shule. Okay. Lakini kwa hiyo process ya kwenda nilikuwa naongea na mama yangu mpaka wakati simu yangu iliharibika. Sikuweza kumpigia tena kujua hali yake, lakini alikuwa ananipigia na niuliza. Alikuwa anapenda kuniuliza, "Mama muone." Na kiole, biole. Naambia mama niko sawa. Sasa hiyo siku nimeamkia nikaenda kazi. Lakini kwenda kazi hiyo wakati sikuwa na feel mwili yangu vizuri. Yaani sikuwa najihisi kama niko sawa kabisa. Sasa hadi nikaambia mdosi wangu vile nahisi mwili yangu iko sawa. Akaniambia acha tukupe ruhusa uende nyumbani. On my way home nikapata simu kutoka kwa sister yangu mkubwa mwenye anakaa Nairobi. Akaniuliza, "Umesikia habari mama amepotea nyumbani miezi 2?" Nikamwambia hapana, vile simu yangu iliharibika na vile nimeitengeneza wewe ndio wa kwanza kunipigia kutoka nyumbani. Akaniambia wanaendelea kumtafuta, wacha wakimpata nitakuambia. Wewe subiri hadi kesho, which will be on Tuesday. So hiyo Tuesday bado nimeketi tunasubiri. Hiyo Tuesday nikaamka, nikakaa tu kwa nyumba nikisubiri simu. Alafu siku kitu saa 1 hivi nikapata simu kutoka kwa kazini yangu mwenye anakaa na shosho yangu. Akaniambia umesikia habari? Nikamwambia hapana. Habari yenye nimesikia ni mama amepotea, lakini hawajaniambia kama amepatikana. Akaniambia mama yako amepatikana, ameuawa na amezikwa. Sasa nikajiuliza ni nani alikuwa anamfanyia hivyo? Kwa sababu hatukuwa isikia kama mama alikuwa na ugomvi na mtu yote, ni mtu mwenye alikuwa anapenda amani na alikuwa anapenda watu pia. Sasa hivyo mimi ndo nilipata habari ya mama. Wewe mwenyewe unafanya kazi wapi? Mimi nafanya kazi Nandels. Sasa wakati ulipata hiyo habari travel kuja nyumbani? Nilikuja nyumbani, kesho yake ndio nilikuja nyumbani. Ulipata washamtoa? Nilikuwa nimeshapata ndio ameshamtoa. Okay. Huyu mzee mwenye walikuwa wanaishi na mama yako unamjua? Kuna mwezi wa 3 nilikuja nyumbani kumsalimia ndugu yangu mdogo mwenye alikuwa anakaa town, which is Paminasi Omari. So nilitembea kwake, lakini mama alikuwa anakaa kwa hiyo hapo kwa hizo nyumba zetu hapo karumka moja hapo Tahau. So nilikuwa naenda kumtembelea, lakini wakati nilienda huko niliambiwa kuna mahali fulani tena anakaa. Si nikaenda huko nikampata na huyu mzee. So akwenda kunieleza ndani huyu mzee ni nani. Mimi nilienda tu nikakuta mama,
nikasalimia mam, nikasalimia na huyo mzee. Huyo mzee yani nile tu nilikuwa nakujanga tu na wasalimia asubuhi, ninashinda na mama yangu namuuliza anaendelea aje, asili yake inaenda aje, anasema tu ako sawa. Hivyo tu. Mzee mama yako alijaribu kukueleza yeye ni nani? Ulijua familia yake, ako na familia? Yani mamangu kitu tu aliniambia kuhusu mzee, aliniambia wanakaa na huyu tu mzee once. Na kuna mtoto mmoja ambaye ni msichana. Hiyo tu ndio mamangu alifika kuniambia. So kujua anything about you mzee? Yani sikujua anything deep about this. Huyo mzee. Hapa ni kwa huyu mzee? Hapo ndio mzee alikuwa anaishi, so sijui kama hapo alinunua shamba ama kweli alizaliwa hapo, so siwezi jua. Alikuwa anafanya kazi gani? Huyu mzee hakuwa anafanya kazi. Yeye hakuwa anafanyanga kazi. Pole sana, pole sana. Na wewe ulisema ulikuwa unajitafutia, ulikuwa unafanya kazi gani? Nilikuwa nafanya kazi ya hoteli. Na ulikuwa na expect kwenda shule? Nilikuwa na expect kwenda shule next year. Nilikuwa tu ni join polytechnic. Nifanye tu course ya catering. Okay. Mwancho muligeria kige kogera nkubuli mu Nyaruko iga ase nginje kara ko imagine ngano muntu uri ko enda ko eligeri akore gasi hoteli ga chinsemo cha Nandi ase nginje familia batiri ko Nyara at least nantro chinga ngo tebal nate to kore course ya catering. That is why ndora tokisko gali otete ko konyo mu Nyaruko iga na ba ko mukonyo elia mwire school ya catering ase polytechnic Ndeons ne Pampuso ndo nsi orata go support mu Nyaruko iga samanga na catering nabo wake simi elio torenchera kiafto matanga mamu mwabayalire asobo konyi bonde bonsi umuntu oresko gali orata ko offer catering courses which is mo Nyaruko iga gwakana na school fees. You can reach out el torenchera ki toko mo support. The reason as to why tata ko biki namba Nyaruko iga bantu mbale online abandi barata ko koba malicious asing inchogo takie namba yo Nyaruko iga maybe ko malicious tu inchire Ndeons ndo wensi orata ko mo reach in any way na bogo to contact editor inchire kitura bwaterane Nyaruko iga koleki agende school of tama amatanga mamu hapo. Pole sana na Mungu acha akupe strength na anajua baada ya mazishi maybe unaweza pata njia yenye unaweza fanya kosi hiyo. Pole sana. Asante. Tigatonyole Maswati umwabo Zipora. Na by the way, mbona mama yako alibadilisha jina kuitwa Magi akiwa town? Yani sasa mimi nilikuwa naitwa Margaret, so alikuwa anamuitanga mama Magi. Bona ba Murangiri Magi. Okay. Bona Magi dika mama Magi. Okay. Unakanya kuimagine kiachinjere kumbe that is the story. Anda Maswati umwabo nera tutabigure ya Maswati mukera nera no asogetangi gaiga. Anda bora nyolenga no arueta ko enda se asa soget. Never know. Yamuleta nera twerese igoro ya Maswati umwabo togenda ndala. Karibu sana nakiokorwa. Nja Samaria tangoro ko Gladys Nyiboke arasa. Tebe ngo mugano igoro ya Maswati umwino nabo igonkyo rata kabantu bamanyigoro yo amangana igabira. Spora machoni omari Maswati ominto omonene ase family ya bana 10. Abwa sende oyo mobongo mubwatiri ya gatano. Maswati oyo minto na basogeta nyali bali aiga bakaba buyano mugakoye kero yaika 2 or 3 banyore baka bana balengi bana 6 kero yaika 2 or 3 mugakoya agasira kero mugakoya asira nabo twamwene tibuya lakini rende Maswati ominto agatigara ko bao koire chukumu yo mugaka no mongina asenga akagenderera kolera abana baye asa lenge kulemerwa. My parents kuruse itomba ategetie chukumu yo kumu support asa alemerwe na bagenderete biya kulema na kolienjera ngana ki abana baye bagosoma se school. Abana baye nabo basomete biya yo mone graduate kuri university mamuronde na akorete class 8 lakini akaroranga tago chikwegenderere gochimotwe agatebe gentara anyale gokora akairwe course ya driving
mamuru manene era agatigara kaiga bali na mamu mabo na umwana onde nere uyo mokoyo kurukumagi nere na akora form 4 na taita choini ikule chia catering abono sporo minto obeiro uri buoya uri busonga ali na bwata karumu akamu ase baetwe akoenda urusia kalenti lendo nyagusumira abana kali mugondo bono na bare busongo na bareka muntu gasirire na bagocha buna muntu ndi wensu bekenyoro o participate bone kero yaiko mwaka uyo iga agateba ngo mubero ya turi muya orwali baiko mutinyo gatatu sporo minto na chita kanyara na lito gusimeke bituma na kwanete na njaga ntebi no nyende tauni mubero na turi muya lakini rende nimbwato bwasara bokai ngo nyagokora konya gusumira no mwana uri na kule skuru nintegete muire kosi egere nera ache gwekonya bona iga se familia yiga spora nonye uri town yali akabesa ariko nyana gasino sensi ni 500 abachukuru mbarororo bamurabe bayetari gasinde ne bagokora bachukuru mbarororo bona na barenge ka urinde ta bachukuru rinde ta bamura bayo rinde ta abana baya whisky akiyagera bona kirigende kya mutigarete bono sporo beiro go participate buno mukungu asimu aherinde na gukora ibintu bya yuri bya lakini bone gento kero kiata gete no guchanja toko mongaina abari gutena straight yote basiri go solire ngaigaro teko nyarekana onye no bisiga go so bisinde yonsi gyara na maitesari bono bunara ali busongo nonyo ali busongo inche it was on Monday iwonde CHP ali kiogoro tole meeting omwana ngakire siminga kwa igure kende mwisiko yo manne ometa Nairobi otaraika kwa igure kende ya ingi nga bagoteba ati mama nga abolete komotebi yae ngakia ko bure kiagera always ngo akare simina tabu ati sim lakini china mbali getasi betaga ntoiga ago tubura igo ago ndikwensia konyora para komote ngakara ngakire simi ndamenya ngabantu mbiya bali kwa kare simi always umanyanga ngakimwa abokira abo aki abana barabu kende ngikia abaira abo komotebi ndo sirire mara moja okoriki oikira abo nonje ngotebi guga no mwana nakora kende ngatirimbo koro de we koruki ugoro gocha kero naikaiga kanyorunde taiya bono bana aba bamurabu na riba sogete mambi maybe bono rede kya betenga negento tukia gosoringa naki ngatayo nganyora mbayo kero naikaiga nganyora mbaka murabaye barorongo baburi ngaki bagonde yaya na bayabeire gonkoira na baki buona muinali katike aire hali yogochi yokwebanga nga rende tumanyana kya mangana yao koranga chaka communicate na bana bagontebia ngatuaikire kurende nonya abana abachite town inchene gwete ngana amenyete nga nonyo menyeta ali mwembe ngana na bwato mugakunda sakura henda kunje nanya guchyo aronda tebe ngani nanya guchyo manyo ikyara nje maete spora bwo yana abana baemba koretaki no bara njabono onkoyu lakini ngo charucha nege ndokero kia tata gite to muburi ngana ki ngango momenyete nere ikyagera ale gotenje no muntu omonene aya kaira bono nje nkoyunga abana batukangia go communicate na barabungo baburi ngaki bagonde byaya ngatuaikire mwemba ali ase chinyomba batotebire ingatanya kurusia rendi mitinyebere ngabono na barabwe basto gitengana ki bari komuruka emata ngaye mate ekali etaracha kuye kiagera ngekero ya tiyari gutigana no ni shiringi ataracha bono naliye lyolendo mwana oyo igo ikasa bwoko bole gwateguspara takala tiki sporo minto tayo nko mobolia esimingo mwakere ngo moboli gwachira bwasemo bagoteba menyete ana ikirororo nanyorra kaga kaguno kale ni chinyeni gakwanga gante biringia tanya komororo mutienyi ngana ando ira no ntebi ngaga achite Nairobi kororo mwise ko yonyore tu mwana ekirante bigonga moboli abaswati bali bagwakirite simi kwa banyore agante bi baswati bali na akorereki na banyore bunango kwa naiga omwana oyo iga kaereria baswati bali simi bagante bya igwo toborire
lakini mugakuri na maita asa akorete ki asa mubigite ngoburia abana bono igo ningasite kwibange mbura yakorire ki embura agongiga imenganyete butuke na njangore ki nayo gendo wakera mu muro mintesi nyukuruka baragunela mi bare ngange komata eminyoka paka taoni na atebiri abana bali bagende polisi bali kopi egere amangana na liara chake kubwati buya ngayore minyoka nayo koreki ubachoini na achire bono katika ile hali yembure yagenderete gutuna kuruma igo muchanda noro gwipara abana abagande ibinga twamanyore twachire paka bumugambi ngarakini twekire bumugambi umugambi okorireki baseriri nkumanya kweburi njeme yana bono nande nangendete kweburi amaswali omuntu araru abuge ngana ki nonde togukwana nere nkobori ngana ki umugambi nero bwana atagotokonya okoro uchunguze na kumanya ngikiabeire nkiago sereri abana aba igaba chaya esauri abarora murabake igaba chaya gose nigamanyeta mangana aya siekererete inki yeko gerari ko baseri yenda bono baka polisi ritangani muri kopi mukori kopi mugukura muira naso umugambi uria momotebiga bono twachire toaba subati baria egere batoeresere inki bamayete iguru ya mamumi nebo bono libarure polisi ali bachire bayikire bo umugambi uyu ngotori sibiri ngototebiri nga moche mami wana maswali yakagenderera kwebori nko babori ekera ko batei moche mambi nchira gochande eri nangeire bona ikire kuchimata ngo babori obatei moche mambi igabasubati bali moche ba mubanyore kabiri umugako uri moche momonyore tari gotama nkikiagera umugambi obaseri aya ngabatebi nu bona nyo batebiri go ni inchurende bona rende ntukutorocho umugambi nero rachiko totebia mangana ingana kiale kiagera igo na nyamanyete babaseri abana bagante yanti notacha twarura abana togotebi gumambi na arura abuna ikire nyumba igachitage kaiga omwana uri amanya ko ngakere simi nganti ritu agotebi tocha mama otokira satindekire rakiminyoka mororo amana nabo twaminyogete tukanyore nse eruretie abande baichire bono ri swali neje nare kwebori ndiri naki amangana aya ngaki aba proof dinga ni gatindekire igentege tangani umugambi yoyo nero tangani no eserikali no ekorete ki no ere bono nchenko bori ekorekana umugambi yoyo na amanyete report yeye ekiagera ekera sereti abana balie uchunguzi endetera ikakoru ne report ende yo ya ne report tu yabekiru utumira abantu bachire bono ngaki ekunyarekana na aguchigotuborurendi ekiagera mangana yagate buma mambi bono inchekero imeyane ngonya kwebori ngaranga okorro buchanja getembure bwakorete ki bwarengo bono ekero yaikirete igo ngotindo ko ngomobero oyo mugambi ino wale lakini bono egento na arocha ali egeti etu abekere tu security yarenge nkongu paka intu bali abanyane ntu atakeire to ikorotoro mobero oyo ntu atakeire to ikange tu aseskende ekero to konya kweboringa how bono nchenko boriga eserikali atokonya obotuki tomanye who is the first person kogenda komanya gotubora omoberuria ngaki omugambi atogeto ekiagera na kaneta mangana yakoreki achacha rigereri gumambi ngaki omugambi agotoko ngaki eserikali egotoko ekiano ena abana baboka abanyene by that time bakanigu igo bare katika harakati yo gokora yoguchaka ige korekana ngo buchanja getembure bwatakire gokorwegera omubiri uyu gusanda akorusibwe otugutwe ochikoboregera obusaiti obombo chigokora ki mbochi gotoka bono iga ekero tokorigereria ase serikali yaito buchanja mbwarengo nonye ntore ikira kumanyanga inki kegenderete aiga ase omochi oyo spora obokongu nigo borororo bonene ekiagera rero orenge part and parcel of this family ekero togoikari bosongo togochikorigereria twamanya konyora ng'omobere ori igo kenyire nomogakori tokoro kigung'a nero okomokenya gento keri ntogoita bang'a nomogakori gwekorengi
Njira kororekana. Injira kororekana no mugaka omogotu. Maybe egento keria gekorire n'abantu abangi. That's why tokuburinga omugambi oyo bweeria. Kera twarenga nabo tware kwiguru masinga. Omugambi na report tu ngomuntu otindekiro. Lakini omugambi ta text step. Okay. Wana tokanya kweburinga naki omugambi akera igwete maybe bona no tokweburinga. That's why ale goseria abana baria. Ikiagara na maite ngiyakoreta ki? Ngikere. Bono iga ekero muberurio iru ali mocheri. Ntoigete paka ali mocheri no into abanyene tutake gwasess riendo muntu ito. Tomanyo muntu ito ngakiakoreta ki? Ngakiakororekana. Ntoiri bagatororo muberuria. Paka mocheri gotugukani guntorigererio muberuria. Bono question mark getutigarete kuboringe esababu tugukani rigunereri. Igonto bwateri iswali meya itori kuboringa naki inki gekogera buna intwe. Tugukani gurende kutora abamwabo. Na into ntobwate chukumu yo gwasess yo mubiru yo ngomwana oyo no yomi. Lakini gotokaniri nganto ndokora. Bono inche nkuburiga serikali yeito yari gwanja etokonya obotuki. Tokonya obotuki tomanya buno mwana ominta itetwe. Ekiagera tari muhibi orenge no muntu omenya tasa abantu bwato bwanjani n'abantu. No muntu utenerete family yaye. Abana baye mbara agega no mwana oyo yanatakire kogenda college yikonya abangiro ole kogenda school. Bono ige family yatigaire ere busa muntu tayora. Bona magani eto nara ito kwaninga naki ingaki serikali etokonya amangana ayaiga. Nanya post mortem report ekerego korwa ekoru na into manyengo bo maene report ine yekene. Ekiagera kera tokurigere kurumo chakana nabo tokororanga there is something wrong. Into getengere kialengo ekiagera nchira abana babeta treatment na hande bakurigi mama musasi. Umuntu umwana umanya kwa treatment pako sinyunga yago chakiranga yago kora uchi. Mwatamete kuburi mugako ega se spora tokirega tindekire mboye. Umugako uri ali mboye. Abantu bamwambale ngo. Abantu bamwabombaro. Tugatebigo nga abwata abana babere, abwata ngabangina baye babere mbakwete. Bagatinde kurakini enjera bayite batinde bakwete mbamanyeti. Ngana baro bakwete enjira yo botutukanu ngo mbamanyeti. Ngano mumuro yenera na mo abana asabana babaye babere batigetu. Umumura rere nakwete. Wana abwata umunyarukoyo oyomo. Asa abwata abana babere boka. Munyaruka no mumura. Mumura agakwa agatigara no munyaruka. Ewa. Materiende. Bwana n'abantu barenge cross nabwata abacukuru babiri. Uyo lengo mumura no muiseke. Wana abacukuru aba baye banokoranga nabo bari konya gopaleti no mugakoyo. Wa makongo bono. Mwancho muligere buna maswati mwabaye rasire yana mangana makongo maswali abwata maswali ya mange karabata magotega binto bire binge. Nabo yono na bika nabo ko jaje bika lakini familia iga enke nebwa netage tobo konya. Mwana na alega gotakire koirwa college nabo igo abamura baye mbabwati gasi. Ndora atake kuba support ya senjire ndeuse ora kubasira nabo still uko waka enambanere twabekaga iga yo mu muromo nene. Still nabo uko nyaka ndora atake support yo mu nyarukoli twateba nabo go twakresimi toranjira kituramo ire college iliyasomera catering yachi go ikonya sinje na yeganga ya mamu abona bayalenge mwana wa enera abiyoke asoma ono libanga kwa se kamera elia oruwo gusaba kondo wensi buna masubati mwabo zipora tutarachi koleto muamate oyo moto chigokora bono iga inche buna musubati mwabo wana ale gusabanga ase omugaba na ito Simbarati mwesi migo ito Saidi Chanda na Walter n'abantu bali babusongo bonse asubwamo batokonya obotuki mangana yakorwa obotuki egerekene ki omwana ominto kerorekane n'omochi oyo iga ekerongo kwanera Simbarati Saidi Chanda Walter omwana nara igo korete university taralikwa ngusabanga
bali bakoenda ali TSC banje batokonya omwana oyo alikwe egere nere gusanacha gokonye family mwana onde narorwo takire nere kogende college bato support nere agende school kabere bona igemeroberie yiga tera bakende twagani bato support egere tonyore postmortem report korwa burende nande to gendererio muyigoyo iga pakoheri Nomugano bo komisana obwata maswali amange naona comment section nabo goturigera kende gams kilikuwa discover kurwa samangana ya etoranjera kitoranyoro bwene bwe family ya ndo wensi wo support number ya permanence na otobekaga iga so bumuro atumu muchango uchase family ya durata ko basirias kende yonsi namba ntobekaga gu ase screen nabo konyerora nabo ko support financially durata ke wake simi arenki arata ko konya kende endagira n'ibintu binde nabo wake simi uchase nambe yo elio onyareko ba konya yatole tumu amatonde tochokora kurwa saega karibu sana pia mano yarenge ange chuma ine ya last week before taretano nyore simi kuruse kazi niane ninyingo matari umwari anga kere ante iboli makomo ke tarare kanali kirandi nanarete kwenda orora bakwa nombo sayo kira kwenda kuligi nonye akarenti kae inu mwamorore nkabo mate iyo ko bandara akeigo kikazi no mwagachinde narenge nyako by then ogotikanga kero mwana oyo yo mesimio imbwate na kero mwana oyo imwego ku permanence iyo tari na into aboniga kama tebia ya ngasinko bodi yo kayo ngama mumi no tarare kanande ngasinko bodi direct kaboli mwakwane na mami na mate mampi kinange kare kotin ndubwate kinagia succession ya kiyobole mwana yande yaya nkomo tebinde so nande nkomo teyari nkamanya igo no ari so ngakina chirange igo nkaira ri kazi ni ya nesi myayo mwana oyo ntebiri nkomo tebyari igo mbiari wiki ye kaira Thursday Wednesday Thursday Friday ngache weekend nkayare ngon Friday marko Saturday to karara Sunday Monday boka kinka ende gas mambi na anda bunyakwe kinaika nyakwe saa 2 ya mambie egazi nili ngakirezi kiento kwangira netinke igweti ntete bona ndo gefuatire is aitayo mwanyino imoke bono ikebaka mwembe goso imoki abana abo obandete baka bande ino asema mumwa bakoreka igonja ireta week igoturo chibono kuru around Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday and Sunday Monday bono nande kazi nilinse ngasiresi mote ibono tikanga kiro mwana nande simioli otengote yale mama mwa kamwakira aramaene kumbe konyora banyora habari mbaga sene bontari kunyara kuimukisimi on Monday ngade yo mwalimu ai gochikore rusaboni gangu amini bwa mwabo abukuru menyingwa mpaka mwembe ngange kubwanje kurunya kwae ntire nande mpaka mwembe yeah. Akanti yokobe gasiye etobetereti omoma ba headmaster bakare Mombasa kwaruri tingo nyara guika katika izarakati okora bon report ye gasoka bono kanyora full report nandi guruso mwalimu oli ya bono yarekanire omochanga noro kumachikoreka no kwimuru usofukuri wasayo ase maremu abeke nti mutachire igo muna bantu be family murigererie gente ikyo nikachanganyikiwa nkabutolere gasi ali nkaminyoka kingo ika baesa 2:30 na igetiga mwembe kanyora abantu bagitete yano gweta bakumuchyo yime tokonyaraswa initially no nje na maito mochyo antiona chitorimo gitokurukutini nkabogeroro no mugako nje na maite etalimo maite na gusikende na nere barengena kamenyene na anti kwaruri yeah bono gitogo iko around this time round ko bantu bagite bakatwabekerwe ripon tokonyara ku access cause mnanje na taite nkange ngakisha maene anti no abekira so
igente igatuchanganya igatorosya tukabera oro tukonyarenda abasigari bache ko kurusia omobere tugateuna kanya baka saa sita andi gachenjia kanda baka saa 10 gikaba abasigari nkisumba akuru kwarete igatwira muna nigikake baka tukarosa amaene piki bagocha kurusia omobere ntonyorete no chance yo korora omobere ori tukaenda mocheri muna ntu abana baye toragosento igikonyora egasinya stiri omobere konyora obeire condition embe amatosi bono no style obegetu in fact mbali babire batatu baigete ko soime yakoba ya postmortem na gento kende no babeta allowed komora kuikira iga bono family yaro okugani kuwa ye gosoko nyora kwa ino kikwaringi ntokaneti ogokonya ogosirwa muna bono ntebe abaishimiwa abaito mbali baigete kubika okoboko by then ogosumu okuguka bakumobere ori tuganjirwa ekemwate unga kero kende ngocha kubisu orenge mbabegete muno mwishimiwa Wilfred Manyenye mwishimiwa Walter na abandi batosire the by then ngocha kubisu orenge orusigu because onyaba bakaneti wo mobere oito tubeiri o abono so tuborere tugacha konyorra bono ngumobere no rinsari gotoro jina bokiara gocha gochenje nyalto kubikira gente ngawansa. Are you seeing the point? Yeah. So, igen tukio kanale gocha korera. Okobo gosi okonyora we family okorogoke. Tutari kwenyara inde turatebe in an extent. Yeah. Tiga batokonye to eni omobere. Then ebinde mbinya kwendra bono muna bono obo maene bwa bana bwika botake borrekane. Justice. Yeah. Yeah. Just prefer. Yeah. Ekina kinal gocha gosaba. Igo county government, national government at large. Batu assist muna bono morocho mwana ro kwende a college mongino ne rolenge the only breadwinner igo bono tayo otro inande we need an extra support. Yes. Igo na ginalgo sababa minto bali motori gireti bali moigweta maliogi akoruge ntegi akabete motosire asemo konyara na bali mu asire wikira boniga biamono etari nekerengo. Asante. Karukuligere mwako lia kera nkwa muroje na bwato uwezo wo wito mugino okorra kwane sawa maite na bokorro montazi wiki ararekane lakini nguruchire meaete okomanya ayuzi na bira nyarekane nero muitete lakini okorro kubwate sigunku arengo aro gotinde ko monto onseiga igokore membere eri monto ore 70 around 72 8 igoto tebe 72 mpaka 75 nero itete akabutorana akalemembera akaituberera bieka akabutora emegombe eri agatuberera. I don't think there was a supporting yaring. So there is, I think there is a supporting yaring. Exactly. So ne coordination jarengo. Yaringe. Muno kumachikora. Maswali ya mangi guri mugambi. Na biye bitokunya kwebori. Muno mugambi bono kiragutanga abana aba bakiri ne witness ekoru oborori. Obatebi nabare bigenda. Ekigyo komaete intukere to kerigere. Igontoro chenga igentonkere ke sugumete binde bigakorekana. Karibu sana. Asante mwancho murigereria. Sasa malita ngorokupelisi. Oyo maobe spora ne kamati ya nere kubwatiria kabere. Kintu nare gusaba serikali etokonye aya kwanire umwana okwanire kamati ya kwanire banda bange bakwanire aiba kwani na bale kene ndeti kwa beka mono tigambe so brief gusaba serikali etokonye buna eloya Danstan Omari asoegati atokonye samangana aye kamati ya ne witwa akonye nyumune ngoko agwitwa gutinde kubune esese tuntori nguru turachake kuminyoka para singenjo asenkeye ndo chobune atorenze nande nabo torenze mono akidende togo sabe serikali kerororo na bego tubwatesia musike simbarati no eloya twale ku request Danstan Omari asoegati asingenjo yobo tutuka no bwe kamati yane konyenywa yani konyenyu bunengo kono ine ngoko tiri konyenyu tukutungenje kabireyo
naende abana mbare gaiga mwana nari uyu kuruku Margaret ubonete kwende college nari mwana kuruku Naomi kuri university takire konyore gasi gaki Ano mero somerete tiesi yani mwalimu ya okay bono nabo tori kuri kwestie serikali so gatiegere eko abache gokonya abana babande batagwati ukwenyara okay igo ainara maganiane nande ko basaba mbia muna so goika na no goturututa mono asengencho family yetu aberense baka twasokire pole biamo kuno gusaba kuyase abarai bari bagotora mu MP Zairi Janda mu governor Simbarati family neta getogo sirwo konene sana mwana nale igo munyaruka somere to bwalimu onye muranya ko rancher kiara nyoro bwalimu still you can do it nale iga otete gusomera catering nero otete ko rancher kia kuimuka na murambale iga na bimoko nyora kigasi biri satuiga parai morancher kimurako andi no gusaba kwa nenga munyoreri baga mutari ucha sasa iyo ote matore sana gusuma eritorancher kitura ikera barai abega bari turatumira mangana yega barancher kibara ikase family yega. Asante tutashukuru biamono wabariki yatiga tolete oyo twa a direction yo ikasa yega yogera tuikaga iga koromugano yega nere akwaneri ngana lya elio mwali tuchukura karibu sana. Asante sana murari asa baligere baitonga kyukurukwa asa marita nkolo Simon Gisemba yes ya Samuel Choti umamenyi we kinyoreke umongno yo itire bwa mwabo asenkaga iga okay yes ande myemono by the way singe njongwa linge kanisa lakini kwa ireri bagali abali yo huika bakaga iga ndiyama karibu sana toto yangu nkiora mente kuru sai ya kwandiro yes ucha senke ndiyama itanga kabisa tigangeri baga ko abana bo mukiyoyo ne amate yonsi ngapole na sengencho ya makweri aya abanyorire ara makweri yo boromono makweri yo muibori goitwa atarwareti negente kebe mono na bankoiranirie family ngapole na Nyasaye tigaba bwate cia stinga kicho bokendo ria kabere abonta etegoteba chiamate asabantu bamenyaine no nyendiria abantu mwaetana egetambo kirokyo goito monto ngere getambo kirokia eke nege ntekeve na na watu gusaba serikali asenchira ya bene korobotuki asenganeye abana abaeresire mwesiko mwabo eresire nabo komachikorongo botutukanu mbora asegete asogo kumusibati oyo na watu gusaba serikali eire ebekemeri kabisa asogo tukamangana erinde bari bakoreta mangana bayimukira getambokero erinde family enyorobo ene bwabo ekiaga tatanande kirabe kyo moyo nabona ari gusaba abantu baminto bomoyo mia ba stretch okoboko kogokonya gochaso mutioyo asengencho twarure oboremeru bonene borega iga mongino yo gagachire okorege ticha kiaya oenda bosongo konno ne chinchugu erinda nge family yaye ngosukere motwe korwo mugako yasira obe otigere kabo goretie family ya sama bokaye so bono kera ruroro otigeri yatiri nene efoidega engare eyego chikoba endito koimukia sabana baiga moigwete naro tete kwende school bonsi orio somire taranyo kebarua so na utwe saba bali baratwara moyo bo wancha serikali abaraibe be area barete bokonyi bwabo erinde bakonyi amateye iga kobwa mono namangana agachite bwango ngakibune yemoroche economic constraints abantu bachande getase je chibesa no nyoko banga matanga na bogoko so na utwe saba bokonyi asenchira ya bene erinde tonyale ko mongno ya maskani yaye no nyendi itirwa asenchira yo bosoko yamono sana mangana ite ndi comment gosekorusia buna Simon akwandire igo nabo ereigo onde bonsi urata go chip in ntobeke namba ya pamina siga ya screen onde bonsi urata kuba support no onde bonsi urata kuboli swali rinde lions na bogo waka uche namba hiyo urata go support yo monyaro kulia ntwate banga you can reach us namba ya na batokora nchireki tonyoro montole serious urata go support omonyaro kulia anyale kosi ya catering I think it's not expensive take over expensive much nabo montara ta kum support ora nchireki ara soy polytechnic no kisi polytechnic elio agendere no gosomeria che gokonya na ere ache goikonya bieko manyane timba tikende komenta kurwa saiga mogana noro ikuruchinse mechialia nyamwamu gutoka ime ya Kiogoro ward yali walichache Kisi county makna itinko kutiga tomera nasu mogana wocha